како во моментот стои Орбан и која е перспективата, бидејќи нас Орбан е најстратегискиот партнер на оваа влада кој го имаме во Македонија. Орбан ќе у Бриселу бити утецаен све док буде на власти у Маđarskoj и све док буде користио оно што формално може, а тоа е блокирати све што може блокирати у Европској унiji, било да е питање санкције према Русiji, према Бјелорусiji, односи с Кином или било што. Меđutim, ono što primjećuju diplomati ovdje s kojima razgovaram je da dolazak Trumpa im nije toliko pomoglo koliko su oni očekivali. Zapravo, ako razgovaraju direktno Putin i Trump, Orban i Fico ne trebaju više ni Putinu, ako Putin ima Trumpa i obrnuto. Dakle, s druge strane, on slabi u Mađarskoj i sve više raste TISA, koja ima jako veliki broj sad, to je stranka desnog centra koja je zauzela prostor koji je imala Orbanova stranka. Dok je Orbanova stranka bila u EPP-u, Europska komisija nije imala nikakvu istragu protiv Mađarske. To moramo priznati. Znači, i te stvari su jako bitne u djelovanju Europske unije. Politika Mađarske u regiji je jako interesantna. Ona je štetna u smislu da to nije vlada koja promiče vladavinu prava, slobodu medija, demokratske vrijednosti i tako dalje. Oni podržavaju političare koji imaju autokratske tendencije, bilo da su oni u Makedoniji, Srbiji, pa čak i u Albaniji. Međutim, interesantno je recimo da se u Srbiji malo preuveličava taj njihov odnos do toga da kažu sad imamo vojno savezništvo sa Mađarskom. Mađarska je članica NATO-a, ironično sam ja napisao, kada bi Srbija napala danas Hrvatsku, Mađarska bi bila dužna braniti Hrvatsku, jer su saveznici u NATO-u. NATO članice ne mogu imati vojno savezništvo sa ne NATO članicom protiv neke NATO članice. Tu ima puno populizma, puno biznisa, ja bih rekao, Mađarska pokušava biti utjecajna u regiji, ali moram priznati, recimo, Mađarska što se tiče proširenja nije nikada nikog blokirala.